Enten! Kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enten! Ay, pare ba daw? Apay ako silapan mo ako na ganyan. Maditial daw ka, di nakasarsarita. Kasarsarita kanto pa yun. Anyaya ti bagan. Makaungot kan sa. Kudak lang aro din na maditial daw ka. Maditial daw mo. Ay, awanan dyan bagak. Nalipat akon. Sikan, tungat ako manusilap ka. Sukatak to patial daw mo itirabi. Good morning, Kapitan. Ay, good morning kagawad. Ay, imbag ta nakaisim ka asimang pa dito yung barangay hall. Ay, ni kumpari ba dong anasabat ka? Agkuskusilap. Hey? Ay, talaga ang maditial daw ni Kabadong, Kapitan. Ay, maawatam latan atan ay awan ni Marituyag. Ay, awan? Nagbakasyon ka na, kat awan ti agluto iti kanin na. Ken agtimpla iti kape na, iso maditial daw na ita. Jak amo kastagayam. Din to, pa'y nasabat ka, kat dinak to, pa'y inisuman. Kaasimat no awan ni Maritoyan. Kano kanayon ko makita nakapandimit ijay tawa ti balayda. Asino ngay matisan maladingitan no awan matagluto iti kanina. Sapay saan na pa'y nga mo, no kaano nga agsuble ni tuyang na. Kapitan! Umaayak agreklamaw! Sige, Kapitan. Sangwam, day takaaruba da ka ba daw nga umay agreklamo. Sige. Ano? Agtungtong ta iji una. Makaung-ungetak, Kapitan! Wen. Amok, tayong bagam day ta. Isong arod nga umayak agreklamaw. Ay, anya di reklamo? Jay kaarubak alakay. Asino ka rubam? Jay baset anakot tong alakay. Nangisit nga medyo agkalbo? Wan, Kapitan! Numagnakit ko namlan asino? Wan, Kapitan! Iso talaga! Jibis ngay nakit ada iji tengga? Ay, naglaing kan, Kapitan. Ammom sa jay ireklamo ka. Jak amaw, asino aya? Hanya kamutin, Kapitan. Ibaga mo ta, nagad-adumot pasakalim. Ammom lang arudan. Ay, siya kung ti makaungot, no di mo pala ibaga. Ni Tata Badong. Anyat inaramid na. Nakaung-ungat, Kapitan. Agasam, bigbigatan, binugbugkawan nakit din. Nagadupay akaaruba mi tinakangag. Pay nga ta binugkawan na kangay. Jay kanong manok may ngay malatiw di arubayan da. Day jay laang. Katirason kumat, Kapitan, no apay nga imalatiw di manok may, gaputa kursunada na jay manok da ken ni nanatuyang. Awam matdakas na ngagpay suday ta. Jakman ammo ni Tata Badong, no apay nga imungat-matan idi nagbakasyon ni nanatuyang. Alata kasaritak, agawid ka nga ro din. Apay nga apagawidan nakadagos. Kapay dapat reklamam. Umayak mata makikape. Sa pay awan ti asukar. Anya mata barangay hulday ito nga awam man la asukar na. Ala, inka man lag timplan iti kapim. Magkapam, Dita barangay hol. nakita nga road. Nga manyang iti inaramid mo dita. Inreklamo ka ni Tata Badong. Inunaan na mo tay. Inak kumamit ireklamo da jay. Kaing kalata ah. Ay, inak ta sambuto ni Kapitan. Kayat ko, nga iso amis mo ti pangibagak iti reklamo. Wan, ingkan. Katsakbay apumanaw kantaw. Makikapi-kapay. Ada libre? Wan, adapay tinapay na ah. Mayat sige. Inka nga roday. Nanggaw di reklamo di karuba da ka ba daw, Kapitan. Uwan nga road. Ita, tada nagreklamo iti ugali ni Kabadong. Kasapulan a kasarita mon. Talaga aday tati aramida. Kapitan! Anyat may ipaikukin ka. Umaya man nagreklamaw? May kadwan day ito yung nagreklamo. Ay, ala, agtungtung ta. Apay nga umisom-isom ka. Makais-isom nga raw, Kapitan.
Kunam nga umay ka agreklamo. Way, ang aguray ka mamay ta umisumakpay. Makapaisam nga mintiro pa yo kahit. Jak amo, no agungutakin ka unusan. Kapitan, sakbay nga agreklamo mabalin na makikapiak pay. Ay, may sakamot ang mangirarit iti kapay. Sika mo, kapitan. Italang mo nga umay makikapay. Kagawad ko nang! Apay, kapitan. Itimpla man dito iti kape. Ay, wala, kapitan. Kagawad, pasurutam iti tinapay ay sus, malugi ti barangay no kastoy. Mabsugayam ti may agreklamo dito barangay hall, kapitan. Ala, ibaga mo ti reklamo. Mabalin nga ilayon kung ti makipangal daw. Umay ka agreklamo, wan numagan. Ramidam a restaurant ti barangay hulin. Anya nga ti pakipangaldawan tayo dito, kapitan. Ay, agreklamo kan! Ay, makaungot ako na sige, mga makaungot ka nga agpaisokap. Disturbo kayo! Ireklamo ko ni tataba daw. Ha! Manan! Bun, kapitan. Agasem man, pinangtaan na tibiyag kaw. Tapay pinangtaan na tibiyag maw. Diyan nga mintarakan ko akaldeng. Di mo kunain anapan mo't nakialate ija rubayan ni Paribadaw. Saan, kapitan? Nagme. Kasjay, nagme lang di kalding kaw. Nagme-me? Kuna na? Saan, kapitan? Me! Kuna na lang. Agungat mo tayo. Bayan ta kasaritak tuman, day ta Paribadaw. Uwan mang kapitan. Ta saan anasayat, day jay ngay naramin ta kanyak. Makaungata na talaga saan anasayaan. Madit, agpangpang ta. Talaga mapanmon kasarita ni kumparem abadaw, kapitan. Uwan ata na, duwan ti may nagreklamaw. Inka nga ro din, kapitan. Sakbay amanayunan pa ay dagiti agreklamaw. Awan pa yan, ti kapikan asukar. Ang mga noadan tumanan makikapikan, makipangan. Anya ti kayat mau, kapitan, erikap konday ti barangay hall. Sana? Ay, total, awan mat ni Maritu yung analaing agreklamaw. Ni ngay Paribadaw. Ayun, anya. Ano sa tayo na pagkapian na kita agreklamaw? Padasat pa akasarita ni Paribadong. Yoho! Paribadong! Yoho ka dito nga. Ay di ka gungungoy. Dada pumangit ka. Sige, kasta. Karkaruan na kapaungutan paray. Amok ti pagkaskastaam. Gaputawan nito yung kanya. Ay, makasangit-sangit akong pare. Saan? Laklakayan ka ngagsangit. Nagrigad gayam na awan ni tuyang ko. Pare. Amok nga awan agluto iti kanam kan agtimpla iti kape. Ay, saan laday ta pare? Maawatan ka. Diyak pa yun makadigos. Tawan sumakdaw iti pagdigos ko. Salbag ka. Pati pagdigos mo ni Marito yung tiagsak daw. Ay na. Nagrigat ay biyag ko. Tiyag may siya. Kan na yun laeng. Na. Si iliwakan ka. Amok ti tuloy na pare. Tuloy mo pare Una. Hangam. Talaga analiday tiyag may sa pare. Bayam tatulungan ka. Tulungan na. Liwliwaan ka, takumpare ka. Imposible di ka katao iti aramidag at... Wah! Na. Anya ti panagkunam kanyak paray. Ha! Ubeng. Kwa? Arami din na mga ubing-ubingan. Kuna no marayaw ka Ay saan? Saan ka marayaw, apulos? Na. Di pumano ka man langan paray. Kikyan ka man. Ay, saan naklatama baka tama? Na. Uri kikinak. Ay, madanog kan sana. Pumanawak langan. Ang sakbay pumanawak. Ibagakpay kan ka nga adwa akarubam anang ireklamo kan ka. Ha? Inong ungtam sa kano ita. Isuda ti ungtam. Sana siya. Ay jakayatan nga dapay mangireklamo kan ka. Saan nagaputawan ito yang? Kastante aramidem. Naggapgapwam aya. Itay pa'y analuto ti sidaan. Napan ko binisita ni Paribadong. Damag ko abinog kabugkawan na kano dagiti kaaruba na. Wala dingitan tawan kano nito yang. Di kat agragsak. Taawan ti kanayon amang sermon kan kwa na. Awan kano ti agluto iti na imas asida na. Iso aka asimay.
Kat nukunam amapan mo padigwan. Apa imbagak dayta? Katwan, imbagam sakbay amapang ka iti barangay hall. Wang gaya ma. Malagip kon, hindi nasabat ko ni pare ba daw. Dayta ko mati ibagak kon kuha nangam nalipat ha. Na, ay, awanen ti ipadigom. Apa nga awan? Ay, kat si daam inluto kon dya karne ti manok. Para ka di kumparig da dya ba daw. Gaputa naladingay. Isakripisyo ti si daag. May samanlukong. Na, Oh. alaman nga rod no maaramid mo dayta. Si kapay ti mangi sakripisyo iti si daan na. Ay, awan lat ammo kon intay. Kapitan, thank you. Para itian niya kagawad. Dayta awit-awit mo anak ka malukong. Sigurado nga ipadigom kanyak. Para ka ni pare badong dayta kagawad. Kunak man no para kanyak. Di nakpay pulos pinadpadiguan mo, kapitan. Kwa, inton maminsan ka di. Maawatam ko mati ka sa saad ni pare badong. Oh, ay na. Nabsuga ka. Mayat titimpla na di pinikpikan ngayon padigong paray. Anya, ayos ka na. Ayusin paray. Nabsuga ko naman. Di mo nga ro din bugbugkawan kan pangtaan tibiyag dagiti karubam. Saanin paray, tabad day ta. Talaga mo't ngamin abad. Good boy akaon paray. Urawan ni Tuyang Mau. Agluto kan iti kanam. Tapno saan ka mabisinan? No ngay padigwan naklatan paray. Ha! Ay, kanayon kidain. Di naktupay pinadpadigwan pulos. Ay, san pa aya? Apa da malagip mo, pinadigwan na. Kasla pinadigwan kami day. Awan pay. Uray lagi pa. Mabainan ka lang. Awan malagip mo. Mala, padigwan ka. Intun sumang pinituyang ka, paray. Rumbang lang Ang amanyat marik na. Naladingit ka pa lang. Kasla kayat kuti kapi paray. Ay, agtimpla ka matun. Damag ko nga dalibre kapi iya barangay hal. Mabalin ka day, makikapi iya paray. May sa kamat. Ang intagaron. Day takit ti kay kayat kuking ka paray. Uray saanin nga gawawid ni tuyang kaw. Basta da ka paray. Ay di ka man agsasawi ti kastata. Mga no da makangagkan ka. Kat ibagada ka ni Tuyang Mau. Karkaron na saan nga gawin. Kulaklaan mo ta paray. Nga mala, umayak makikabay, paray. Ay, kapitan, kantata badong. Kasta, tipudno nga agkumpare. Agtinulong da, anyaman ti mapasama. Bueno, papagayam, ditan, tinaggibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.